Bektur İlyas. Toy. Angeme. Üün goştop abjolashturgan Ernest Kıyaz. Geçinde uqtar aldığında atam kulağımdın tüyünön jıttap, erteň erterek tur, jeňe gököň toyga barasың dedi. Uykum çayıtday açıldı. Kaydan da ayta koygonum bilbem, erteň menen ele aytsa bolmak. Ары onap, beri onap, köpkö deri girpigili albay kıynaldım. Jüregim kandaydır süýnüşdi düküldöp jatkan syt. Tezirek uktap kalsam, anan gözümdü atsam bile taň atıp kalsa, kapıl-kupul dayardanyp jeňeme göz toyga jönösök degen doýlagonda, jatkan oordumdan uçup turgum gelet. Oýlasam, bıltır güz soňunda el gıştogy göçür aldında, Baratbay aksakaldyn meni menen gurbulaş nebiresiniň toýundan keyin toyga bara ele gerekemin. Anda atamdan hemnege alar balasynyň toýu näme araň berip jatat? Menin toyumdy mektepke düşürden 2 ýyl murda ele berbediňer bele desem atam, har kim şartyna jaraşa bolat da degen. Geçke juk konokko bargan üýde soýgon goýdun şyragan kestirip alyp 5-6 bala ulak tartyp oýnaganbys. Uktay albay tınçım getip jatyp erteň kayda kimdin toyuna bararybızdy bilgim geldi. Suray goýun desem bar uktap kalgan syt. Emnege gışçyldede ötüp jatkan toy ekenine, emne üçin jeňeme köz gana barmay bolup jatkanybızga düşünbödüm. Adatda toygo eň az bargan uşu jeňeme köz elek. Başkalar toygo jönögöndö men goýdy bagyp, jeňem üýdi garap kalçybys. Kaymalda uktaganymdy bilbem, aýtor uktapmyn. Kança delbirep jüregim elep-jelep bolsa da akyry uyku jeňipdir. Atamdyn "Tur taň atdy" degen üni demeydegiden tez taasir kıldı. Ömürümde taňdyn atkanda birinci jolu süýnüp jatkanday boldum. A başka gezde uykum ganbay, atamdyn taň attysyn uksam da ukmaksam bolup, üýü baş janym uktabym gelip 5-6 jolu gaýtalap gıykırmaýynça unçukbay jata berçimin. Bu jolu antken jokmun. Uykulu gözümde uşalap oordumdan oljubaý tez turdum. Jeňem menden murda ele turup geçe juup meşke gaktap gurgatyp jürgen giyimlerin giyip alypdyr. Apam uysap gelgençe men da giyimlerimdi giyip daýar boldum. Jeňem töşönçülördi gündögüden tez jynaganday boldu. Çaydy çala bulay içip güröň ögüzdi jetelep geldim. Atamany tokup belim bekemdep tartyp, öýde jürse guýruguna şıpırlgys kılıp olongdop, ıldy jürse moýnuna getkis kılıp şalaňdap berdi. Oşonu menen jeňeme gözün toygo miner gölügüz daýar boldu. Bugün jeňeňdiň nenesi balkıyak udagydyň toyu. Sen da emi erjetdiň. Bizdin ordubuzga jeňeňdi alyp baryp gel. Bizdin da barbasak bolboý turgan jeribis çygyp kaldy. Apaň öközi şol jakty bütürüp geleli. Baýekeň üýde mal saldy garasyn dedi atam. Makul dedim özümde çoň işke jarap kalganday bolupdy sezip. Jolga çykdyk. Toyga arnagan goşumçabys bıltır jetim bolup kol dösken emne berseň tandabay jey berçi kara toktu. Any men öňörüp jürdüm. Oop düşüp kalbastygym üçin anyň butlarym tırıştyra buup, basmaýylga goşa baýlap goýuşdy. Jeňem ögüzdün buruntugun çoýa jetelep aldy da jöö baratdy. Etegi çuwalyp kalyň appak kardyn betindegi jalgyz ayak joldu öňkü ötükde ünsüz. Guday urgan güröň ögüz andasanda bir attap şaşbaýt. Toyga baratkanyň gaýdan bilsin beçara dep goýam. A birok bilgende dilemine. Bizdin toyubuz anyň şor bolup mitip joğununa er toklup oturbaýby. Narazy bolgon nemede çülük koygon galyň murdun çüýre götürüp koyup erine atdaýt. Çamamnym jetkençe teminiş bolup jambaş talaştyra kamça salsam hanymdy bit jakkan gurulu görör türü jok. Maýyp baýag ele baýba basygyndan jazbaýt. Kıçıragan gardyn üni. Güröň ögüzdün kaldaýgan iýmek müýüzüniň ortasyndan jeňekemden dünküýgen tuýukdy alysyn tiktep baratdym. Hem ne oýlap baratgan nit bilippi? Aýtor unçukbaýt. Jet süýgöne je kapa bolgony bilinbeýt. Anda sanda maga gaýrylyp düşüp kalbaý gelet alsyňby degende garap goýot. Bir kıraş bele kaçan jetebis dedi. Jetebis deyt jeňemdin joba. Jeteribizdi bilip atam, kaçan jeteribizdi açyk aýtbaýsyňby? Bugün bir erteňbi degim gelip tilim gıçyp baryp gaýrabyn çykbadym. Üýde bolgonda atam apamdar birge bolgonda oşentip ele aýtmakmyn. Birok adyrantyp aýta albadym. Açysy menen gel atkan bolup tilimdi surup albasyn dedim. Bir jolu üýde kişi jokda gaýaş aýta goýam dep jagymdan otum çykkan. Eşkimge aýtuşy bolba degen dagy. Aýtpaýym dep ubada bergem. U adamda turdum aýtpadym. Aýt elekmin.
Көкөйүмө көк таштай тийиптир ошонусу. Колдору эркектикиндей карылууда, алаканы темирдей катуу. Ачуусу келип алайса кабага кадимкидей каарду. Көлдүн аркы кыласын жээктеп өткөзүп, күн эге асмандын тээ жерге жакын жагы менен айланып өтүп баратты. Жануырлап түшкөн нурлары муздак карга сиңип кетип жаткандай, эч бир жылуулук илеби сезилбейт. Буттарым чымырап үшүү баштады. Көк муштум болуп өңүмда келишсе керек. Мындайда мурдуңа күч келет эмеспи? Шуулдата тартып, кайра куйулган мурдумдун суусуна ээ боло албай келаттым. Жеңекем, үшүгөн жоксуңбу деп бирөө сурап койгонго жарабайт. Үңкүйүп үнсүз баскан. Эски көлөчүнүн кончуна кар толуп, кийиз өтүгүнөн чечилип түшүп кала жаздап. Ага болбой жеңем сүйрөй тепсеп, ан сайын чоңойтуп, чоюлтуп барат. Улаан бир кырга чыккан сайын нары жактан тойго бараткан калың атчандын тобун же дүркүрөп тою шаңына чыгып жаткан үйдүн каранын издеп үмүтүм алек. Түшө калып жүгүргүм келет, чымын куюн чимирилсем дейм, улак тарткандагыдай безилдесем дейм. Улак тартканда эч ким мага жетчү эмес. Ошого балдар менин күлүктүгүмө өңүмдүн кара торлугун кошуп, Паленбайдын карагер тулпары деп койчу. Анысы мага жакчу. Алдымда өңөргөн кара токтум анда-санда тыбырап мөңкүп коет. Боортоктой эрге басам, тынчып калат. Эңкейип, кыйжыттанган жүндө бетимди басып жылтымыш болом. Бир маалда такымым жып-жылма болуп эле ысый түштү. «Хенеңди» дедим, созолонто тишимди кайрап. «Эмне болду?» деп жеңем ошондо олурая кылчайды. «Бөт ит кылды». «Эмнени?» «Сыйып салды». «Эч нерсе болбойт», деди жеңем. Чын эле эч нерсе болбогондой камараган жок. «Эч нерсе болбойт. Кайра жылып барасың». «Канча калдык?» дедим дагы анын ачкан оозу жумулуп кала элек деп билип алайын деп. «Аз калды, чыда», деп койду жеңем, жертиктеп үңкүйүп бараткан калыбында. Күнгө күйүп өңү өчкөн палтосунун дадысын тиктеп баратып байкуш жеңеме ичим ооруп калды. Атам апамдардын айтымына караганда, анын атасы жок экен, жетим өсүптүр. Менин агам да өтө эле жоош, болбурап жүнү бош. Кантип табышканын билбейм. 2,5 бир бүтүн деп кошуп коюшуптур. Үйлөнгөнүнө 1,5 жылча болду. Ушул убакка чейин боюнда жок деп апам күңгүрөнүп калганын угам. Жеңемдин башка уялаштары жок. Медер туткан жалгыз кызымын деп турмушка чыгып кеткенден бери энеси бир үйдө жалгыз жашайт деп уккам. Биздин үйгө анда-санда барып калат. Бирок алардын үйүнө мен барып көрө эле келем. «Эй баса, бүгүн ошо кишинин үйлөнүү той болот. Кошуна айылдагы ким бирөөгө турмушка чыгат экен. Анан тоюна куттук айтып, кут ордуна узатып коюуга келе жаткан коногунун түрү биз болдук. Тойго келгиле деп атайын чакыртыптыр. Эч кимибиз барбай койсок уят кокуй. Экөөң барып тоюна катышып келгиле деп. Эртең менен эрте туруп атамдын бизди аттандыргандагы себеби ушул. Түш болуп калган маалда бир кашатка чыктык. Жануурлап сайга түшүп, кайра аркы бет менен жануурлап маңдайга чыккан жерде жалгыз үй бар экен. «Ошол» деп жеңем мени бир карап жылмай койду. Жылмайганы да башкача жеңемдин. Жылмайганга окшой эле ыйламсыраган сыйт. Мага айткан сүйүнчүсү жаккан жок. Алдап аткан ишене албадым. Бирок жеңем мени эч качан алдап көргөн эмес. Көп киши тамашалаган болуп калп дегенде зырылдата берет эмеспи? Жеңем антпейт. Аз сүйлөйт, чын сүйлөйт. Кудай жакшы көргөн пендесин кем сөз кылат деп коет атам жеңемдин кем сөздүгүн жактырбаган апама. Үйгө жакындаган сайын кечтен берки толкундаган сезимдердин илеби кайтып, бүдөмүк бир нерседен көңүлүм иренжи баштагансыды. Жалгыз үйдүн алдындагы маамыда ээр токумчан 3 ат байланып турат. Бирөөнө кызыл күрөң көрпөчө салыныптыр. Үйдүн төбөсүнөн болор болбос түтүн созолонот. Тегинде эректе отун жарган дөңгөчтүн бир башына жалгыз үйдү байлап коюптур. Ырбыйган арык торпогу капталынан эмбей, арт жагынан анда-санда энесинин шылбыраган эмчегин жыттагылап турат. Айланада андан башка мал изи да көрүнбөйт. Биздин келгенибизди үй ээсине билдирип, алдыбыздан арсылдап үрүп чыккан ит да болгон жок. «Апа!» деди жеңем эшик алдына барганда. Үйдөн жеңемдин апасы Балкыя кудагый, анын артынан эр ортон ээлүүдөн алкып калган 2 эркек чыкты. Кыска учураштык. Артыгы сөз болгон жок. 2 эркек алдымда кара токтунун бутун чечип, көтөрүп алышты. Өгүздөн түшсөн бутум зыңкыйып катып калыптыр. Чымыраганына чыдабай ыйлап жаздадым. Садаган болоюн. Чоң азамат болгон тура деп жеңемдин апасы Балкыя кудагый бетимден балчылдата өпкүлөдү. Чийиркенип кеттим.
Ооzu tameki jытtanat, arası açılgan orsok tişleri sap-sары. Apam taң kalıp жүрчү. Palkıya Kudagay tamekini ukmuş şeget eken. Uysaganda da tutandırıp alıp uydun toңgon jampasına koya salıp, ulan bir sorup durat dep. Oşonsu çyn okşойт. Takımımды karasam kara toktunun kaptalına nısık ötüp, çalabıla kurgap kalıptır. Tigileri anı baykagan jok. Alamdı gıpçı basıp үйgө girdim. Alabıla gülüm may baskan karalcın dasturkonun üstünde giçine borsok tökülüptür. Giçinekey çыныga 3-4 tınık navat salıngan. 3 çыныda kara çay, meştin üstünde kapkagı jabılı, kara kazanda et kaynap jatkan seyt. Sorponun jıtı burkuray düştü. Kursagım mayabayla açkanını oşonda sezdim. Şilekeyim çurup ketti. Gel çay içkile, ayabay üşüdüңөр dep Balkıya Kudagay bizge çay koydu. Çayımızdan kırap kalıptır. Sorponun ele jıtın debesem, andan başka toydun jıtın sez albay, toyga gelgenime işin albay güygüm tartkan üy için aylandıra tiktep oturdum. Eki erkek çaylarını içip bolup olturup kalıştı. Biz dele eki çınıdan içip boldu kıldık. Iras ubagында gelipsiňer, dedi Balkıya Kudagay. Silerdi kütüp atkanbız, tamakты çıgarayın. Sorpo koyulup artынан çünkül tabak menen et tartıldı. Mal soygon türü baykalbayt. Baş şıyrak jok. Etти tigiler ala kelgen okşойт. Жеңем apasına jardamdaşıp kazanayka aralaşıp ketdi. Tamakты dele batele şamşım jep olduk. Turup bata tile koy, dedi Murutcan kişi. Ordumdan turup o men dep koljaydım. Murutcan kişi babırap bata bergen boldu. Jol alys, emi biz attan alı, dedi berki kişi. Men jeňemdi, jeňem apasyň karady. Apasy gözüni ala gaçyp akyryn aýtdy. Şunday boldu kızım. Jalgyz yaşamak maga da kıyın eken. Dastorkon jynalyp, idiş ayak kattaldy. Üy içinde kalgan katkan mayda barat nerseler tüýünçöke tüýülüp, bir gözü boş kurjunga şykay salındı. Eşikке çykdyk. Jeňem tul tuýunçukbayt. Apasy kalgany jap sırtынан döngöç menen tiretmiş boldu. Biz çüreli, jakşı turgula kızım, dedi eki erkektin goňko goýmurun murutsuzu. Oşonda bildim Kudagaydan kimge güýöge çykyp jatkanyn. Oşonda Balkıya Kudagay jeňemdi kuçaktap ыйлап jiberdi. Jeňem baykuşta bulgup araň turgan eken. Tosmosy jırılgan suday şar ketdi. Çoň kişilerin ыйлagany birinji görüşüm uşul boldu. Zeynim jaman geydi. Öňülde ыйлagandar başgaça eken. Jeňem enesin gapçyrak uçakta bulkuldap öksüdü. Dalysy timele sülküldeyt. Gözün jaşyna koşulup olundan balbırap şilekey agyp ketipdir. Jüregim sıyrylyp çydabay ketdim. Baykuş jeňemdi aýadym. Borum itde ordu. Men da ыйladım. Jeňemdi sorotgum geldi. Boldy ыйлabagla. Köp ыйlagan bolçu emes. Emne ыйlaganyň orduna süýünbeýsiňerbi? Bu degen jakşylyk da, dedi jeňemden jaňy atasynyň güýe joldaşy. Men çyn ele jakşylyk ekenin je jamandyk ekenini aýra alбай kıynalyp durdum. Menimçe bolsa jeňemden apasy üýlenbeýle goýsa bolmok eken. Jalgyz galsam eken. Bizdikine baryp alsa bolbodu dep oýladym. Atam menen apama kapa boldum. Jeňemdin enesi mында jalgyz taştabay goşa göçürüp alsa bolmok eken go. Görüşbey kalsa menden ırazı bol, dedi Balkıya Kudagay kızına. Denem dürdeýi düşdü. Koygula, hem gaýdagyny aýtpay. Görüşbey emne, görüşesiňer, dedi jeňemdin tırmakça içindeki jaň atasy. Ekönü ajıratıştı. Jeňem bulkuldap göpkö ыйлады. Gözü zamatda güp bolup şişip çygypdyr. Tigiler ögüdümdi çeçip gelip belin tartıp meni götörüp mingizişdi. Biz menen goştoşuşdy. Muzolu uydu jeňemdin jaň atasy jetelip aldyga jürdü. Güýe joldaşy meni öňörüp gelgen sigek kara toktuny öňörüp uydu aýdap bastyrdy. Kızıl güreň görpeçesi var atty Balkıya Kudagay minip eň artda jürdi. Attanyp jatyp tamekisini orup tutandyryp, burduga sorup, tütünün oğuzumurundan uyulguta çıgarıp aldı. Üçönde 3 kurjun, bolgon emerek oşol, bir kurjundun bir gözünde gidiş ayaktan başkası emne ekenin bilbeyip. Siler da jönökilemi, geçki suqa kalbay jetip algıla, dedi Balkıya Kudagay. Toy uşintip tarady. Tüşten burda gelgen jalgyz ayak jolubuz menen tüş oganda gaýra gaýtdyk. Aradan köp mezgil ötüp ketkensiň. Men özümde gadimkidey çoň oýa düşkendey sezdim. Sayga düşkende ögüzden sekirip düşüp, "Jeňe, emi siz meni alyňyz," dedim. "Men jöle basam," dedi jeňem. "Siz minmeseňiz men da minbeýim," dedim. Jeňem meni birinji görüp jatkansy butumdun uçundan başyma deri bir sydyryp garap çykdy da, "Anda ekөөs teň mineli," dedi.
Uçkaşıp aldık. Güröň ögüz ekөөbüzdi oorlap goýar türü jok. Hüýge gaýtdyk. Tezdeýin emmi degen oý anyň akylyna girbegen okşaýt. Al üçin bary bir gos ýagy. Baýagyda ele maýyp-aýyp şaşbaýt. Attar atamaksam bolat. Oljuýt, çoljuýt jarykdyk. Jeňem dany jaýyna goýup oýlu barat. Bir gezde artyna gylçaýyp, "Meni bir kuçaktab al. Höýdeden şıpırlyp düşüp galba" dep iki golumda çoýa tartyp gelip, özünün belinden kuçaktatyp, üşügen gollarymdy uşalap goýdy. Şunçalyk merimdi sezildi. Dünýedegi eň asyl jeňe syýaktanyp ketdi. Any buga çeýin jaktyrбай, "Bu ekem gaşgaly gatyn albay" dep jürgenime ökündüm. Emi antyp aýtpaýym dep özüme wada berdim. "Apamdyn densolugy jakşy bolboý jürgen okşaýt" dep goýdy bir malda jeňem. Ünü salkyn çykdy. Ulutundu, üşküründü. Meni menen sırdaşgysy geldi okşaýt. İçine batpay ketken sözünü oşentip aýtdy okşaýt. "Unçukkan jokman. Emne deşdi bilbedim." Koşa ulutunup koydum. Alda oşol boýunça unçukkan jok. Belinden bek kuçaktap, dalysyna betimdi töşep barat uýkum geldi. Any aldagy sezdöňden öt. "Uýkun geldibi?" dep surady. "Owa." "Anda uktaý ber. Men goluňdan bekem garmap alam" dedi jeňem. Bugün jeňeme joldaş bolup birge gelgenime emi aýabay süýündüm. Özümdi çoň işke jaraganday sezindim. Çoň jumuş bütürüp geletganday çarçagansydım. Antken saýan güröň ögüz beşikde ýyrgalyp jaý baratdy. Güröň ögüzdün basgany uşunday jumşak ekenin emi sezdim. Jemaga uşunday jumşak sezildibi bilbeyip. Düýne özgörüp baratganday. Jeňemdin temirdey gatyp alakandan ötken jyly agym iki bilegimde boýlap büt deneme tarap magdyrap baratdym. 2-3 ýyl murda atama je apama uçgaşyp baratganymda şılkyldap uýkum gelse, "Sokurt-eke gelipdir. Seni jetelep baratat" dep korkutsa, uýkum çaýytda açylçy. Jeň ekem antyp korkutgan jok. Gözüm ilinip uktap barattım. Çıgarmanın ayağı. Angemenin avtoru Bektur İlyas. Жазуучу, блогер Бектур Ильяс 1983-жылы Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районуна караштуу Иле областынын Текес ооданындагы Көктерек кыргыз айылында төрөлгөн. Кытай-кыргыз адабиятында төбөсү көрүнгөн жаш жазуучулардын алдыңкы өкүлү. Шинжаң кыргыз адабияты журналынын салым кошуучу сыйлыгынын ээси. Шинжаң уйгур автоном райондук жазуучулар коомунун мүчөсү. Чыгармалары Кытай, уйгур, казак тилдерине которулган. Уктабас түндөр аттуу аңгемеси Кытайдагы кыргыз тилдүү мектептердин